अच्छा कैसा ما गिंदे के इधर के अदबानी तो का बलूची लफ्ज़ां के तो का ما गिंदे के मैं अमा शायर बुतगन के आना या ज़माना के नबिश्ता को था बाज़ वर्ष नबिश्ता को था आके स्ती पॉपुलर बुतगन नामदार बुतगन भले यक वहती अतका के खमाश बुतगन आहानी शायरी विषय निजूर तर रहा बुता भले वह मुबारक काजी वाने मा जी मुबारक काजी वंता मर्ची मुबारक काजी वाने कुछ मुबारक काजी शायरी रोज पर रोज वरनाते रहे तो इशिये मतलब राज चाहिए कि काजी साहब इशिये दारा मेंटेन करना की मना चाहिए सा कि इरादा तो अंजार है मन जान बल कई जुबान चिया के तो वत भी हस्ते हमें बड़ी पे मर्दूमी ते भी तो का भी अच्छे शायरी जिंदगी क्या रोज पर रोज वरनाते हुआ रहे बनारा हरकस खुशी के कैसा ते जंद रोज पर रोज पीर हुआ ने रुबना में थी शायरी रोज पर रोज पजूर तल तावत हुआ ने बल्कि जी डॉक्टर नसीमा मने का पूछता हूँ कि माँ हटे में कहूँ चो यानी डिप्रेशन या विवाह को फर्स्ट हो तो तई शहर में गोजदारा अभी आरफ आवाज़ तो आई वती मसले तो मतलब बाज़ रिलैक्स महसूस करना तो मन गुस्सा चूँकि माँ अजबर गो होती एक्स्ट्रोवर्टा शहर नवस्ता को इंट्रोवर्टा बसता नहीं तो काशी बिल्ली चाहे जायरी गप्पा ताज प्रश्न को सर जायरा तैयार है मन अगर तो लोटे दरा कैसा पेशदार हुआ दिलों कैसे पेशदार नबी ना तबीयत हम काजी इंट्रोवर्ट है जी मैं इंट्रोवर्ट बोलता हूँ ज़ाहिर है बगिंदे तुम्हें शायद तो को बेचार काजी नहीं सकता आवे तो खुदा भाई को तो शहर का और बाद मर्दों में बैग मोहम्मद बैग गोइंग मर्दों में की बलूची शर्तें शहर हैं कैसे ना गुस्ता बात गुस्ता निदारक साजी बात गुस्ता अच्छा देखिए चीज़ें हम काजी साहब माँ गिनते हैं जो गालिब गुशी के हैं और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे कहते हैं कि गालिब का अंदाज है बयां और काजी वती बाबत हम गुशी के चुशे काजी है कि मुबारक हैं बड़ा मुश्किल है के वती भी मतलब सारे गुश के गालिब में शुरुआत है जो तब उनदर ज़ाहिर से बड़ा इम्पैक्ट असरा गुशी का नाम अस्ता ना असरा माँ ये चीज़ें जो स्ता कनक लूटन के एदा शाहिर बाज रंदा मर्दों ये मनी पे हमें नजात कारी वानों के जेड़गा लाचार भी के नरगसियत जो शाम गिंदगा के या ना बिसे बात तई तो के आएगा तो की जो बात के मन चीज़ रिकॉर्ड करने गया था मंगू कमर्शियल चेना में भी पर आखिर मंगू पदगुआ जी वो मतलब ये हम कुछ के यूट्यूब पर मोती चैनल शुरू करा पदगुआ के नाम में बोलते हैं बकवास करा कैसा भाग गिंदे के बिंदाती ज़माने का तो रिदांक निबिश्ता का नगा है शर्रें रिदाक नबी से मनी ताक बलूचिया हमक माछा बुता भले लहती मुद्दतें मगिंदे के काजी उसे रिदाक इजाज़त को ना चुशने मन रिदाक नबी सा मोती सफ़रनामा नबी इससे का यात्रा को सफ़र बसता मोती जिंदामत और किस्सा बिंदात भी आई अस्ते रिश्ता करेंगे तो ये पब्लिक करेगी तो हमारे मामा या को दो वही किस्त एपिसोड्स में देन जाता है वही सफ़रनामा हम तो जिंदा में हम बल्कि बार रेडियो प्रेस मशवरा साई मर्दों में नाम आते हैं क्या नहीं कर मनी अमेरिका तक रिकॉर्ड ए रहा और ही मर्दों यार दाद साहब है कि आई कर मनी तकरीबन अर्ची के बरवार नाम मैंने रिश्ता को था सौगाता बेसरोवर बोले आप बेसरो बोलेगा प्रभुत्व पसर होशिंग का पुत्र बोले आई अनुमान भी तो बेसरो बोल तो आग बनाए सिलसिला इधर सौगात ठोकर तक 200 साल तक और माँ यानी जेनेक के राइटर तो कुछ शर्तिन राइटर भी तो हमारा रोज है तो आखिरी हमारा वाजा अलसद अमीरिया दरगेत का कि मोरवार बलोच रस्ते बीमा जो शुरू हुई हो ना ये कुछ ज़माने के कैसा ये तकरीबन 1979 है अमेठी में 78 हमेशा के जेल सारी गप्पा क्या ये वो लिख के तक कि मरवार दरकस हैं ये एक मीमिया शुरू हुई बेजाई उन्हें पजा होता है अच्छा कैसा तो एक शायर ये था मैं 84 के वाकई मरवार से मीमिया शुरू हुई बड़े आई गप माना चाहिए ऐसा कि मरवार रास्ते अंशी मर्दमे के नाम से मीमा शुरू फिर हमारे काजी तो सबके हसासे मर्दम है आरुचि स्टेज सर हम तो के इसने आर्ट्स काउंसिल के मराकेश मुतगा
تو کہ اسٹیج سر دو کی مردوں میں تھا تو کہ دو مردوں نیما چی شروع ہوئی دو والے پاچ شروع ہوئی ماما ایران میں کہ اللہ مشک بزدار ہو کیسے افضل مراد اور مبارک قاضی ہو منیر مومن. اچھا قاضی صاحب شاہرہ آپ کجا ہم چیزیں کہ آئیے رنگا جو تھا کندا مطلب فار میں ڈکشنیں اچھی ہیں کہ انو ماں قاضی صاحب وانے قاضی صاحب تو دنیا شاعرن تو کا اور بکا قاضی صاحب نامہ نوشتہ مکا یک لفظاں کے شیدائی ادب شیدائی ازاں کہ ایک قاضی تخلیقی مطلب میرے خیال ہے یہ اما چیزیں کہ منی مارشتارا ہوتی سرپد بھی اما کہ وانوں کے گوزاروں کے عامی سرپد بھی کہ مبارک قاضی ارچی کچھ گئے اسے بعد من بگوشتے اسے من گوش گئے اور آئی بات ہے کہ دلیل نہیں کون سنگتے بیتن اور دلوش داوز دی اب ہم گپ گوشک کپی کہ گوشتے کہ کچھ تیزن شاعر محمد نام ہوتی کہ تو یہ محبت انتہائیں پتہ دیکھے کہ تو نام محمد میران آئی بتا آئی دوست جاکوس یہ محمد کا تو منی شہرت یا بڑی پبلک فہم ہے مستن ثبوت ہے ہمیشہ کہ دومی مردوں کے آئیے شہر پر نبستا ویسی منی گئے اور بعض مردوں میں منی شہرانی قاضی کارتا ہوتی نام لکھے تھا جی ہاں بشیر صادق نام مردم نے یاد ہے زندگی مرتا تب ہنستے ہیں آئیے قاضی کارتا تھا لکھے تھے کہ کہے صادق نا یہ کہ ہم کا ہم وزن نا. اچھا قاضی صاحب صرف اندرہ ہوں اچھی انسانی اور ظاہرہ ہوں اچھی انسانی قاضی مطلب چیر نہیں پردہانی پشتہ چیر نہیں اور میں کہ گوانوں کھانی گوشداروں کھانی یک بلائی طبقے شیدائی ہوتی استسک بازا بلے یک طبقے قاضی زیادہ میں ایک بچے کا میں کہ لوز ٹرا کریں لوز ٹرا کریں تو من گوشتا کہ منی شاعری اور قرآن سرانے ہیں سے منی شاعری پش گورا شلوار پاتا میں کہ انٹرویو تھا بقاعدہ میں خصر ذاتی تنظیم کرنا گوشتا منی شاعری انچی شاعری کہ قرآن سرانے ہیں. اچھا کیسا چل رہے شاعری ادب تو کا نقد عمر گیشتری یا سازش تھے اہمیت تھی اگر تو تنقیدہ منی خیال من رسول حمزہ توفہ سے کوٹ کرا اور شاعر ہوتی نقاد ہوتے ہیں اور ایک وہ اثر مور شاعر کی ہوتی نقاد ہوتے ہیں تو دوی مردوں ہمارے حق چھوڑ اس کے ساتھ تنقید بکا آؤ شاعری سے تنقید حق کا بچی نقاد اچھی تو ضابطہ ہے شاعری ایک کریشن ہے تخلیق ہے یک چوکی ماتے کی چوکاری آ تکلیف بیچتے ہیں بلوں کی چوکا سے پیدا کر ڈیفینیٹلی مات کے چوکا پیدا کرنا تو ہمیں تخلیقی عملہ سے تو واضح ہے مطلب سارا شگفت ہے کہ جو اس کا نگبت کہ تی شاعری بعض وش ہیں اس میں شاعری نہ کرنا گا وہ کفن روچے گا بولا قاضی صاحب ادب اتخا لیکھا یا نظریہ چنچو ایک شاعر یا ایک نوشتہ کار یا آئی ایک مخصوص لیکھا ہی ہے شاعری معنی ہمیشہ چار لیکھا اور چار دری ہستی پھر آپ میں ہستے گروہ بندی پاک بھی یک وقت عربی تو کل لفظ شاعر معنی ہمیشہ ماں گئی لچہ کار بوش تو عربی معنی سے پوئٹ معنی سے درک کا ہے نو ہر انسان اساس بھی اما کے قتل کا ہم اساس مردم ہیں اما کے کشک بھی ہم اساس مردم ہیں نو ادا یہ سوال پیدا بھی کہ آئے غلط کہیں شاید غالباً ہمیں غلطی درمیان مردوں میں کیا ادا ہستے ایک چیز دے چونکہ شاعری کرافٹس مین شپ نہیں تو پلان کو تو نہ کریں شعر وقت ہستے کہے طرح نوشتہ کر تو شعر نوشتہ نہ کریں تو بہتر جانے انچے روچ بھی کہ ماں دہ شعر نوشتہ کریں وہ انچو بھی کہ سال سال گونا شعر نہیں تو یہ ایک نیچرل پروسیس سے پبلک کے ایسے گوما منی رابطہ سک باز کلوز ہے ماں ارک سے بھی منا ہر جگہ بگندی کا سب شاعر ایمان ماں یہ دل پوچھ نہ کرا ماں ہوتی دنیا ہستے چاہے رندوں نے میں جام کی من چھوڑ کے رکھ دے بھی چاہے کیرا کسا جنگی کو تھا تو یہ انچی چیزیں کہ منا پبلک تا بورتے گی
publika este manara ami wasta bati sarpad kota ke ma ana sarpad pa ke amaniga ei rishta este ugende baat de ke shahar to ko neste a ek public ne bhi ta mani ban siyasi مرد ne bro jail kaatta aur siyasi jail kaatta aur abhi fauj dasta ٹھیک ہے دو شاعرن سے کیا یہ مرحلہ گوشتا ہے کیا گلخان نصیر ہے یا محمد حسین انکا صاحب ہے اور سیمی رمانا دیکھے تو ایک نشان میں تھے کہ یہ شاعری کہاں تھا جیل کاٹا تھا نیست پرسین نا دیکھے ایک چیزی قاضی صاحب ما گندے کہ ما چوکے قاضی صاحب گندے یا وانے قاضی صاحب گوشی ایک زدگی مرگی بلے نگوٹ نہیں آئیے کستے توار تیسرا ما سوالا گو ہم گرج کہ بعض رندہ مردم زمانہ کے ہزار تکلیف رنج ہوئی چیزاں بھی یہ شاعری ہم خستہ بھی آیا بعض وعدہ چوشی اسٹیج چوشی مقامی اتکا کہ قاضی صاحب وہ تی شاعری اچھی ہم من انگا ہم محسوس کریں کہ منی انہی شاعری درمیانہ بڑا فاصلہ رستے ہیں منی کی زندگی کے شما ظاہرہ گندے آن ہے کہ انہی شاعری انہی شاعر ہیں آپ پتا میں انٹروورٹر ہوش تھی باتیں نا ظاہرہ میں چی کرنا گیا یہ منی ظاہری مسئلہ ہے باتنا میں چی سوچ گیا منی قوم غلام ہے جنگوں کریں گئے میرے گائے ہم منی گما زال بول ہم کہیں تصویر کشاں وہ انہیں کہ یک کی دو بلکہ بعض مقدار ہے یک دو من شیئر کرنا بر بھی راتے شیئر کرنا تھی ترکاش جی آرز کونسل گوستے کے پروگرام یاد ہیں کہ میں پیشہ بہت سے در کرتا معلوم کے سمجھے کہ میں پروگرام بائی کارٹ کو تھا گزر گیچ کیا ہو کہا کیسا خاموشا اور میں شتگا مزا بھی جنک کا دعا سجے پنجا شخص جنک کا آل ٹوکا تو دعات کے سر تو پروگرام رہتا معابی رہا ہوں گا میں شو پروگرام رہنا آتا من صرف اتکن ڈننا پیشہ واسطہ چاہیے کہ میرا ڈبی بیر ورگی ہے ساتھ آئیں گا پہ کیسا پہی مہر باز ہم مطلب اسے کہ اشیال تو چاہیے کچھ کریں ٹھیک ہے ایک لٹریری مرد میں کیا وہاں کا سرپت بھی آپ کہ یہ شاعری لیول چاہیے چیک مرچی کرا میں بات شاعری تو کہ پیری مریدی بیت کا استادی شاگردی بیت کا کہیں گنجائش نہیں اور وہاں پہ ہمیشہ سخت مخالف ہیں منی الکا یہ وقت لوگ تو کا ہے منی ملاقاتہ ساوٹ فقیر کہتے ہیں یا منی فیملی کہتے ہیں یا دیگی اکو دو مردوں میں منی پسنی تو کا دیگی میں شاعر ماہر نگندہ پسنی تقریباً 2,500 شاعر میں چکا میں کمتر بستا زیرو ودہ ہے ننگا ایک وہ لابین کے گروہ بندی چیئے کل سال مطلب نقصان ہو جائے گا احتساب ظاہر نا کسی کہ منی امبرہ منی گوہاں بیت بنا عالمان تو برا ہوتے ہیں یہ چیئے انہوں مطرح سوال ہے بالکل یہ شر شر ملک تو منا ہم نا کم از کم نا ٹیلیفون کا کہ وہ من تو یک جگہ آتے کہ من تو یک جگہ بول رہے ہیں نا آئی وطی ہستے ایک گروہ بندی فلاسفی ہستے اور ماں ہمیں گروہ بندی ماں سیاست تا کسی قائل نے میں ڈاکٹر مالکار بازندہ گوشتا ماں اختر مہنگراری کا بازندہ گوشتا رشیدہ گوشتا خدا صاحب میں باپ ماپ ٹاپ ماپ شاید علبی دی یک کے پیسے بیائے بوشتے وہ آئے نا ہم گوشتا ہے برزان اس طرح جنگ آیا تو پولیٹیکل انوائرمنٹ سک باز ہیں تو شکر ہے کہ میں ادب بڑی حد تک کسی فیورا نشتا پولیٹیسائز نہیں سوال پیدا گنجائشی پیدا نہ بھی مسلم لیگ مردوں میں انچو دوست داری اور مجید بریگیڈنگ